Na konferenciji za novinare na kojoj je najavljen Džibonijev nastup, svoje su zadovoljstvo dobrom suradnjom na projektu osnaživanja turističke ponude, naglašavajući zabavnu notu umaške destinacije, istaknuli umaški gradonačelnik Vili Basaneze, direktorica turističke zajednice grada Sandra Bravar-Radizlović, direktor Istra turista Željko Kukurin i menadžerica kempijskih hotela Adriatic Lena Sviličić. Naša zadaća kao jedinice lokalne samouprave je da stvaramo uvjete da bi se nešto takvo moglo dogoditi i mi ćemo tu pratiti sa sigurnošću prije svega Istra turist, T-Mobile i ostale sudionike, u ovom slučaju gospodina Džibonija i gospodina Urbana, kojima se izuzetno zahvaljujem što su oni prvi izvođači u jednom nizu događanja koji ćemo ovu godinu uslijediti. Džibonijev koncert koji je održan 1. svibnja naglašeno je bio je tek prvi od 10 velikih glazbenih spektakala. U Umagu će još nastupiti Oliver Dragojević, Zdravko Čolić i Toni Cetinski. Realizacija koncerata i brojnih drugih raznih događanja u Umagu dokaz su kako stvaranje kvalitetnijeg i potpunijeg turističkih proizvoda postaje zajednički cilj svim sudionicima koji u tome sudjeluju. Javni i privatni sektor odlučuju zajedno osmisliti i kreirati i realizirati koncertnu sezonu, odnosno projekt koncertne sezone, od kojih je prvi u nizu koncert gospodina Džibonija. Uvjerena sam da je to isključivo i jedini pravi ispravni put u kvalitetnom upravljanju destinacijom, turističkom destinacijom. Činjenica je da je danas još uvijek glavni motiv dolaska u naš grad, Istru, pa i Hrvatsku, sunce i more. Međutim, ovim projektom, realizacijom ovog projekta učinjen jedan kvalitativan iskorak i u segmentu zabave koji je bio donekle nedovoljno promišljen, nedovoljno razvijan u ovom našoj destinaciji. Kako bi mogli ostvariti ovakvu koncertnu ponudu, od početka stvaranja projekta udružili su se grad Umag, turistička zajednica, Istra turist te svi ostali partneri i suradnici. Jedino na taj način postizanje zadanog cilja donosit će dobrobit Umagu i Istri na veselje svih gostiju i posjetitelja željnih bogatog kulturno-umjetničkog programa i nezaboravne zabave. Ono što je tu želja Istra turista je ono o čemu se danas dosta priča u Hrvatskoj, to je razvoj destinacijskog marketinga i menadžmenta. Mislim da je ovo dobar primjer jer se zapravo partnerstvo nas kao Istra turista, Kretinskog, turističke zajednice grada, T-Mobile-a, zapravo našao jedan model kako da se realizira ova koncertna sezona, gdje je ovo prvi od 10 koncerta koje ćemo imati ove godine. Će ovaj biti najbolji. U kojima, kao što Džibo kaže, će ovo biti najbolji. Dao si je veliki zadatak onda za sutra, što nam je drago. Kao i u sportu, neka si svjestan ekipe koju imaš i znaš da je ta ekipa treba ti godinama da se posloži, a kad se posloži on jednostavno počne dobiju utakmice iz nekog razloga. Ja mislim da ovaj put je to slučaj. Da ovako puno entuzijazma, dobre energije, dobre želje i da se nikom ništa ne treba nagovarati, nego svi rade najbolje i daju sve od sebe iz čista mira. To baš nije čest slučaj i mi smo u tom zaletu i u tome nekome ushitu smo sutra tu i ja ne znam dokad će nas držati, ali je dobro je da će biti tako puno ljudi sutra na koncertu da budu svjedoci ovog našeg, jedna dobra energija, jedna možda ne svakidašnjeg dobrog entuzijazma kojeg moja ekipa i ja osjećam. Nemam šta specijalno reći, meni je drago da me Džiboni pozvao i da mu budem gost na turneji Toleranca. Ja do sad nisam imao prilike, sigurno nemam priliku svoju turneju napraviti na takav način, ali evo, drago mi da ovako na nekakav indirektan način mogu osjetiti kako izgleda kad se radi nešto veće i nešto bolje u tom smislu, tako da hoću reći, nemam šta, ja se trudim biti prijatelju na usluzi i napraviti sve ono što je on zamislio, dati se što više i što bolje mogu i koliko ja moje sudjelovanjem da doprinesem cijeloj priči koliko je god moguće. Na umaškoj su pozornici uz Džibonija nastupili Damir Urban te Hani Laroš, kanadska funky soul pjevačica.